Biden kuki mu bihugu yahisemo gusura muri Afrika harimo igihugu cya Angola? Yasuye Angola kubera ibintu nka bibiri. Icyambere ni Congo. Muri espace geopolitique ubundi Angola ni ishinzwe diplomasi ya Congo. Kubera iki? Buriya iriya ntambara ya Congo ku ruhande rumwe buriya imeze nk'ifite nyiri remote cyangwa se umuntu ufite telecommande atungaho. Uwo kandi yiyiziye dushobora kwitega force de frappe cyane ko twabaye ko nka M23 yanze agahenge. Ngo uravuga ko M23 ishobora gukubitwa nyuma y'uru ruzinduko rwa Biden? Birashoboka cyane rwose. Yego. Kimwe nuko nanone kuko buri abanyamerika n'abantu bagira double standard bashobora gukora ku buryo ki basigana none M23 igize ubushobozi uratuma ijya mu mishyirano na leta. Uru ruzinduko rwa Biden hari aho rwaba ruhuriye no kuba ibiro by'umukuru w'igihugu cya Angola byatangaje ko Perezida Kagame na Tshisekedi bazahura ku itariki 15 z'uku kwa 12 bahuriye i Rwanda? Birashoboka cyane. Kuko Angola nk'umuhuza kuba haje Amerika ifite uko icuruzanya na Congo ikagira imikoranire n'u Rwanda. Uyu munsi mu Rwanda hari imbuga za internet 20 zisurwa cyane kurusha izindi. Urwo rwawe cyangwa se urw'ikigo cyawe nta rurimo ndetse nta nubwo rukubyarira umusaruro kubera kutazi Afrinovators. Kompanyi ya mbere y'ikoranabuhanga y'impuguke zitanga serivisi zose z'ikoranabuhanga nko kubaka imbuga za internet, kuzicunga no kuzibyaza amafaranga. Aba n'ubitabaza usibye kukubakira urubuga rwa internet rwiza, hari n'ibindi bintu bitanu bazakorera website yawe ihita itangira kubyara umusaruro. Urubuga rwawe bazarukorera ibyitwa search engine optimization cyangwa se SEO. Uku ni ugukora ku buryo website yawe izajya igaragara byoroshye kuri Google, Microsoft, Bing n'izindi mbuga shakiro. Niba ari urubuga rw'ubucuruzi, ibicuruzwa byawe bizahita bigera kuri benshi. Bazakubakira uburyo bwo kwamamaza website yawe ku mbuga nkoranyambaga kandi bagukorera ibyitwa pay per click. Ibi ni ukwishyura udufaranga duke cyane maze imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, LinkedIn cyangwa se Google bakakwamamariza. Banagukorera email marketing, ari byo kugira liste nini ya email woherereza abantu ubabwira ibyo ukora. Ibi nibyo Afrinovators bazobereyemo. Niba ufite urubuga rwa internet rwaba rukorerwaho ubucuruzi, urw'ikigo kitari icya leta, urwamamazwaho service nk'ubukerarugendo, urutangirwaho amasomo n'ibindi, inzira yonyine yo kurumenyekanisha no kurubyaza umusaruro ni Afrinovators Limited. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07 85 73 7078 cyangwa ubandikire email kuri info@afrinovators.com cyangwa usura urubuga rwabo rwa internet y3@afrinovators.com. Ushobora no kubasura aho bakorera mu mujyi wa Kigali muri Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket. Ntibikiri ngombwa ko mukoresha ibiti cyangwa imbaho mwonona ibidukikije mu kubaka, gutera amarangi no gukora finissage y'inzu. Top Paint Company Limited bafitiye ibikwa bigezweho cyangwa scaffolding byifashishwa mu bwubatsi hakorwa isuku ku nyubako z'imiturirwa. Ku giciro kibereye buri wese ushobora kugura cyangwa gukodesha ibi bikwa kandi tukabikugezaho aho bibereye hose. Abadafite umwanya wo kwigira ku ruganda mu Bushinwa n'ahandi, namwe mwadutuma tukabagirayo. Tubafitiye amarangi y'ubwoko bwose yaba yo mu nzu ndetse no hanze ashobora guhangana n'izuba n'imvura. Abakeneye ubujyanama ku marangi namwe twabafasha kubagira inama. Dukorera kwa Rwahama ku muhanda w'amabuye imbere neza station ya Hoza Limelez. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07 88 62 72 39 na 07 88 39 Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Tugiye kugaruka ku ruzinduko rwa President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Angola. Uruzinduko rw'amasaha 72 agomba kugirirayo. Yarutangiye kuva ku munsi w'ejo kuwa mbere. Kuki mu bihe byo hambere ku butegetsi bwe Joe Biden atasuye umugabane wa Afrika? Kuki awusuye arimo ava muri ofisi? Mu gihe biteganyijwe ko President Donald Trump agomba kurahira ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere kwa 2024. Turaza no kureba icyo uru ruzinduko rwa Biden rusobanuye by'umwihariko kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, cyane ko President Joao Lourenço Angola yasuye niwe muhuza mu makimbirane hagati y'u Rwanda na Congo. Makimbirane yatangiye aho umutwe wa M23 wuburiye intwaro utangiye kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Tunareba icyo bisobanuye ku mutungo
wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu mushinga wo kubaka umuyoboro wa gari ya moshi cyangwa umuyoboro wa gari ya moshi uzajya unyuzwamo amabuye n'ubutunzi bw'ibihugu bya Zambia, Kongo, Angola. Turanareba kandi ku ntambara Uburusiya buhanganyemo n'inyeshyamba zateye ubutegetsi bwa Bashar al-Assad, inyeshyamba zigaruriye umujyi wa Aleppo. Tunarebe kandi icyo iyi ntambara isobanuye ku ntambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Njye ni Jean Dodier Kanijabo, ariko nkuko mubimenyereye muri iki kiganiro mba ndi kumwe na Nkusi Jules. Uraho neza? Muraho neza. Ni amahoro? Ni amahoro. Yego, nari ntangiye mbivuga nti uruzinduko rwa Joe Biden ku mugabane wa Afurika by'umwihariko mu gihugu cya Angola n'uruzinduko rusobanuye iki? Ese kuki Biden, reka twe kureba icyo rusobanuye mbere na mbere, kuki Perezida Joe Biden atitabiriye ku butegetsi bwe kugirana umubano n'ibihugu bya Afurika no kubisura cyane? Urebye nubwo navuga ko Joe Biden atasuye ibihugu bya Afurika, ariko Anthony Blinken yaje inshuro zingahe? Icyo ni ikintu gikomeye burya, kuko iyo aho perezida wa Amerika atageze hakaza umunyamabanga, burya biba bifite icyo bisobanuye. Ikindi nureba muri iyi myaka ya Biden cyangwa se muri iyi manda ya Joe Biden, ni manda yaranzwe n'intambara ahantu henshi hatandukanye, kandi intambara zagiye zigirwamo uruhare na Amerika. Mu buryo rero buri diplomatique, Amerika ikora ku buryo bitagomba kugaragara muri ibyo bintu ngo perezida wayo agaragare yajya ahantu nyine bamubaza ibyo bibazo. Yego. Ku buryo ari mu buryo buri diplomatique, ntabwo wavuga ko Amerika itahageze kuko umunyamabanga wayo yarahoraga cyane. Nureba inshuro yasuye ibihugu bya Afurika cyane turi strategique, ntabwo zajya munsi ya 6 niba atari 7. Icyo gihe rero buryo yaje yazanye ubutumwa bwa perezida uko byagenda kose. Yego, reka tugaruke gato kuri Joe Biden. Amasaha 72 agomba kumara muri Angola guhera ku itariki 2 ku munsi w'ejo. Biden kuki mu bihugu yahisemo gusura muri Afurika harimo igihugu cya Angola? Yasuye Angola kubera ibintu nka bibiri. Icya mbere ni Kongo. Nibutse ko n'agahenye cyangwa se n'imishyirano cyangwa se n'ubwo n'ibiganiro bibera i Rwanda ni muri Angola. Ikindi cya kabiri harimo n'icyo waruvuze cyo kureba iyubakwa ry'ura muhanda nyine bateganya ko rugicishwamo amabuye yo muri kariya gace. Ariko ku kijyana na Kongo, ubundi Angola nishinzwe diplomasi ya Kongo, yenda sinzi n'abantu bajye babimenya muri espace geopolitique. Ubundi Angola nishinzwe diplomasi ya Kongo. Kubera iki? Ni kuva mu butu yabo ku butegetsi buriya Kongo niyo yabaye nkishyira mu maboko ya MPLA. N'abantu bibuka intambara ya kabiri ya Kongo muri 1998, igihugu cyatabaye Angola, cyatabaye Kongo, ubundi na Angola na Zimbabwe. Ariko cyane Angola ku ruhembe. Hanyuma kuva icyo gihe rero Angola na Namibia, nubwo na Namibia yo ifite ukuntu kubera ukuntu imeze, hari ukuntu politiki yayo gifunze cyane, bakimeze nk'abapolisi cyane. Bafite ukuntu bagira ubushobozi kuri kubera muri Kongo uko byagenda kose, cyane ko nk'ubu navuga ko nka amakompanyi menshi y'Abanyangora uhereye no kuri Sonangol, muri peteroli nyinshi icuruza harimo n'iya Kongo, buryo n'ubwo abantu batabimenya. Abashoramari babo benshi baza gucuruza ari amabuye y'agaciro. So kuvuga ngo rero aba yahaje muri ubwo buryo, no buryo kugira ngo asige hari icyo yijeje Abanyangora, arumva byaba robi byaba n'amafaranga, ku buryo nabo ku kijyana na Kongo bazajya bahora bahagaze ku ruhande rwa Amerika ntiburi ibirombe nk'uko byanga bikunda hari ibindi bihugu byatangiye kuyirya cyataburenge nabyo ubona ko bishaka Kongo. Birimo cyane Ubushinwa. Yego n'Abarusiya. Yego, ni Angola yaragijwe Kongo cyangwa ni Kongo yishyize mu maboko ya Angola? Ni Kongo yishyize mu maboko ya Angola, ariko ubwo biba nk'aho yaragijwe nanone kuva icyo gihe nyine kuva nyine yayitabara muri 1998. Hanyuma rero uyu Joe Biden muri Angola arahamagara iminsi 3, nakomeje kwivugira amasaha 72. Urabona hari ikibiri buhindure ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane tugarutse kuri bimwe twari duhereyeho byo kuvuga ko Angola ari umuhuza muri ibi biganiro?
ikintu gikomeye wenda navuga buriya iriya ntambara ya Kongo ku ruhande rumwe buriya imeze nk'ifite nyiri remote cyangwa se umuntu ufite telekomanda atungaho, uwo kandi yiyiziye iyo yaje rero agira ibyo avuga buriya kurenza n'ibyo abandi bose bashaka kuvuga. Ni ukuvuga ngo icyo dushobora kwitega ibintu bibiri. Dushobora kwitega force de frappe cyane ko twabonye ko nkayo mu 23 yanze agahenge. Ikindi cya kabiri dushobora kwitega ubwo nabo nyine force iri coalition nyine ariko irimo ifite backfire cyangwa se back support ya Angola. ngo uravuga ko M23 ishobora gukubitwa nyuma y'uru ruzinduko rwa Biden. Birashoboka cyane rwose. Yego. Kimwe nuko nanone kuko buri abanyamerika n'abantu bagira double standard. Bashobora gukora ku buryo ki basigana none M23 igize ubushobozi uratuma ijya mu mishyirano na leta. Ibyo nabyo ni ibintu bishoboka. Kuko wenda uri abantu wenda no kubata bimenya abantu biriya bihugu by'Iburayi ntabwo bikunda Kongo, bikunda igice bivanamo. Kandi kugira ngo bikivane mu no kwavuka intambara. Yego. Iyo hari intambara baba bashobora kugurisha intwaro ku ruhande rwa guverinoma bakongera bakazigurisha ku ruhande rw'inyeshyamba. Yego. Kugira ngo hatagira umuntu utsinda undi akaba balance. Cyane ko twabonye ko mu byo faci azira cyangwa se mu byo faci ubona atumva neza ni uburyo ki Amerika yasaga n'abari fitiro bya Kongo muri iyi myaka irenga 20 iciyeho. Ubwo ndavuga ku gihe cya Kabila fisi na Pere. Yego. So bona ko nyine hari ukuntu batabyumva ashaka gukoresha ishafo y'ibirombe. Aho rero niho ashaka kuvukira ikibazo. Kandi nawe wabonye ko yemeye ko azamaza muri manda yindi agiye kuvugurura itegeko nshinga. Navuga ngo rero ni ibyo bintu byombi bishoboka. Dushobora kongera kubona imirwano y'uburikaze ariko ikubura ku ruhande rusunika inyeshyamba cyangwa se inyeshyamba zisunika leta, bitewe n'uwo Biden ashaka ko azamuka muri espace. Cyangwa se nanone akavuga ati abantu bose barakitera muri intambara muhagarike mwicare kumeza. Ariko yahagarika nabwo hari ibyo yumvikanye na Kongo kandi abona ari bugayiningemo. Hanyuma reka turebe kimwe ku kindi. Aramutse avuye muri Angola ari ugukubita M23. Byanyura mu yihe nzira byagenda bite? No kuvuga ngo byasaba ko ntuza Angola bayiha lobby ariko ifatika izatuma lobbyinga SADC yose. Yakwarise na ubwaga Angola, Zimbabwe, Namibia na South Africa. Zirangabo bakazongerera ubushobozi. Oya hakaza force de frappe nyaje mu 2012 na Tanzania. Ubwo bya M23 rero byaba birangiye. Ntabwo byabirangiye. Ubwo abo ngabo nabo baje byasaba ko wongera gufata indi coalition yo Kongomani nanone. Icyo gihe iyo bigezeho bahita bareba ntuza abandi bantu barimo hariya barwana muri Kongo ariko batumvikana na M23 cyangwa se nabo barwanya M23. Bavuga itoroshi itunga kuri FDLR. Yego. Ni hano mbona ko umukino utaba ari mwiza kuko ushobora guhita nanone utuma nanone twongera kubona igihugu cyitwa u Rwanda gihaguruka nanone. Nanjye nicyo nengeye kubaza nti East African Community irimo President Museveni wavuze ko ikibazo cya FRDC na M23 kitazakemukira Rwanda. Yego. Ntabwo Museveni wagiye yumvikana avuga ko bakwiye kuganira na President Kagame akavuga ati ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kireba abanyekongo bakwiye kwicara bakagishakira igisubizo kijemo nono intambara. Ntabwo ibyo bihugu ubona ko bishobora kuvuga biti no cyane ko u Rwanda rugaragaza ruti umutekano wacu n'ingamba z'ubwirinzi. Museveni nawe akavuga ati zinyeshyamba bakashobora kuzikubita zigahungira iwanjye ibintu nk'ibyo. Bishobora guhita bifungura intambara y'akarere. Iki rwose birashoboka cyane. Yego. Cyane ko urumva force de frappe banose gutyo na material ishobora gukoresha urebye nta na M23 ari n'ibyo bihugu bindi
uvuga ubwo ndavuga u Rwanda na Uganda mu by'ukuri baba bashaka kurasa bakahageza. U Rwanda narwo rushobora kugira impungenge ruti na FDLR ishobora guhita iprofita. Yego cyane ko nureba buriya ntabwo wenda nabyo twabyirengagiza. Hari bamwe mu bayobozi benshi mu karere bigaragara ko tutakibareba neza cyangwa se batangiye kugenda bayereka munsi y'ikirenge. Abahe? Ndavuga wereye kwa Uganda. Kuko buriya wenda iki nacyo wenda ntabwo wenda abantu baba bakiza, ariko wabonye ko nayo yatangiye kwishakira koalisiyo n'Abarusiya, yatangiye gushaka undi mubano n'abandi bantu babariye bandi. Ubwo aho byari ku ruhande rwa cyangwa hari icyo wongeraho? No, ikindi nakongeraho nuko ngewe mu bundi buryo cyangwa ubundi turimo kuvuga ko leta ishobora gukoresha force de frappe, ariko nanone nabari abantu bamaze imyaka hafi irenga 2 hariya. Nibyo nanjye nagiye gutankubaza ni M23 noneho yo ibaye ariyo Biden ashyigikiye muri gahunda yo kuba wenda ishobora kubifite iyo za Rubaya n'ahandi, cyangwa ishobora no gufata n'ahandi simbizi na za Warikare numva yaragezeyo. Ibyo byakorwa bite? Republic ya DRC yahitivuka. Republika y'Uburasirazuba bwa Kongo yahitivuka rwose. Ni rwose icyo cy'abantu bakitega. Ubwo byagenda bite? Duhe nka map cyangwa imbata yuko byakorwa. No ukuvuga ngo biramutse M23 yaramutse full support ya Amerika. Amateka yabaye kuri Sudani mu 2011 no kuri Kongo yahitaba. Yego. Byagenda bite noneho rero? Byagenda bite? Icyitwa balkanization cyahita kiba rwose. Aho hakoreshwa nde ko wari utweretse bira bihugu byo muri SADC ko ari byo byakoreshwa mu gihe Amerika yibakinze leta. Noneho Amerika ibakinze M23 byagenda bite? Yayikoresha yo ubwayo kuko nayo yamaze kugaragaza ko ifite ubushobozi bwo kuba yakora. Hanyuma bagacuruzanya baterera Amerika n'izo nyeshyamba. Ntabwo naho kizo kibinyeshyamba zahishinga leta zikagira guverinoma. Ubwo zayishinga he? Zayishinga mu Burasirazuba, muri cyayice cy'Iburasirazuba, muri Nord Kivu. Okay. Hanyuma ibi hari aho byaba bihuriye uru ruzinduko rwa Biden, hari aho rwaba ruhuriye no kuba ibiro by'umukuru w'igihugu cya Angola byatangaje ko Perezida Kagame na Tshisekedi bazahura ku itariki 15 z'uku kwa 12 bahuriye i Rwanda. Birashoboka cyane. Kuko Angola nk'umuhuza kuba haje Amerika ifite uko icuruzanya na Kongo ikagira imikoranire n'u Rwanda, kuba rero ishobora kuza ikabwira Angola nk'umuhuza kugira ngo yemere kujuwa yerore nk'umuhuza muri biriya bibazo bya nta kibazo cyaba kirimo. Ubwo impamvu nari nkubajije iki kibazo nuko ibi byo kuba Perezida Kagame na Tshisekedi bazahura kuri 15 z'uku kwa 12 byatangajwe amasaha make mbere yuko Biden atangira uruzinduko rwe. Ntabwo byatangajwe Biden yagezeyo. Arumbaza na roadmap cyangwa se ibizaganirwa aba bifite. Kandi kini nk'umuntu uri gusoza manda agomba gusiga manda ye. Buriya wenda hari ikintu kimwe abantu batamenya. U Rwanda muri espace géopolitique ubone ni pivot géopolitique. Yego. Kongo ni pivot géostratégique na économique. Bifite ukuntu bijya guhuza similarité mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Byombi Amerika ifite ukuntu bikeneye. Kuba rero bishobora kurwana cyangwa se bigakimbirana ni igihombo kuri Amerika ku ruhande rumwe, kuko ishobora gutakaza kimwe kikajya ahandi ku yindi block. Kuba rero yasiga ashyize umucyo kuri iki kibazo cyangwa se gutuma hashobora kuba uburyo bw'ibiganiro akaba yatumwicare ku meza muganire, ni ibintu bishoboka cyane. Yego. Hanyuma urabona Perezida Kagame na Tshisekedi bahura, kuko ni Tshisekedi wakunze kumvikana avuga ko atazigera ahura na Perezida Kagame. Perezida Kagame nawe akavuga atari ko ikibazo cy'abanyekongo cyakemuka binyuze mu nzira y'ibiganiro, leta ikicara ikaganira na ziriya nyeshyamba. Urabona aba bantu bombi bashobora guhurira ku meza amwe? Birashoboka cyane rwose, cyane ko wenda ibyo turi kubona wenda by'u Rwanda na Kongo ntabwo byigize kugera ku rwego rw'u Rwanda na Uganda, ariko twabonye ko bagize igihe bakaganira bakumvikana. Abantu babyibuke neza. Ariko u Rwanda na Uganda byo nta nubwo n'intambara yigeze igera.
na Kongo ariko ntayiraba. u Rwanda na Kongo ingamba z'ubwirinzi gushinja abasirikare ngo barenga ibihumbi bingahe bari ku butaka bwa Kongo b'u Rwanda. Ariko uribuka ko Uganda yashinjaga u Rwanda ko rufite intasi muri Uganda. So ibyo ni ibintu byavuzwe n'abanyarwanda bagiye bagafungwa n'ibiki byose. So ariko wabonye ko byagize bakicara ku meza bakaganira. Umuti w'igano ni ukunda gukemura ibibazo cyane kuruta kuba abantu bashaka kuba barwana cyangwa se bakoresha imbaraga. Yego Jire, reka tugaruke gato kuri Perezida Evariste Ndayishimiye n'ingabo ze z'u Burundi ziri hariya. Urumva byo byaba bivuze iki muri ibi biganiro bya Biden na Perezida wa Angola ndetse na Kongo n'u Rwanda? Evariste Ndayishimiye yaje muri coalition y'ahantu ya Perezida Tshisekedi. So igihe rero Tshisekedi yagira ibyo yumvishwa ku meza ntabwo irore Evariste yabikiri yihese. Hayi. Kuko na mbere y'intambara intangabo z'abarundi zabagarira muri Kongo. Yego. Ya sinzi niba hari ikindi wavuga kuri uru ruzinduko rwa Biden ariko ntabwo turajya rwa Biden uruhuje n'aka karere. Navuga ni urumva nindoza n'aka karere na karere tubona ko gafite agiye cyangwa se soje manda. Hari akarere ubona ko byanga bikunda kari gafitemo ikintu nakita ko ari nk'umuriro ariko twikiriye. Kuko ubwo ndavuga wenda usibye igihugu kimwe cya Kenya cyonyine ariko ibindi byaba Tanzania yaba Uganda yaba u Rwanda yaba n'u Burundi ubona ko byanga bikunda hari ukuntu bitagiye byumvikana ku bibazo birarira muri Kongo. Yego. Nubwo bimwe byose barizwa muri EAC. Ubwo sinavuze Sudani y'Epfo kwa Sudani y'Epfo na za Somalia izo ngizo na za Somalia nibwo zikiza nazo ubwazi imbere ziracyafite ibibazo. So kuba rero yaza bisobanuye ikintu gikomeye urumva no gukaza ubushuti n'abari basanzwe ari abaparteneri cyane ko bigaragara ko hari n'abatangiye kumucika bigira ku zindi mpande. Ariko nanone kongera gutera ijisho akomeye cyane ubwo ndavuga Kongo kuko Kongo ubundi ni isi Kongo na Afrika ubundi muri rusange. Yego. Reka tuve ku karere tunyarukire kuri uyu muhora cyangwa mu nzira gari ya moshi ya Lobito igomba kunyura no mu bihugu bya Zambia na Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikagera ku nyanja Atlantika hazajya hanyura amabuye avuye muri ibyo bihugu ajya muri Amerika no mu Burayi. Ibi bisobanuye iki hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane bihanganiye amabuye yo muri aka gace? Icyo bisobanuye nuko Amerika nka igihugu cy'igihangange yarumva ikomeje gukora amaproje yo kureka ko yazajya yisahurira kariya karere. Ariko hari n'ikindi abashinwa bari kubaka cyitwa Copper Belt nibuka neza uko cyitwa ariko kinacyo kijyanye n'ibyo kizajya gituruka muri Zambia. Yego bo banatangiye kucyubaka kera. Yego. Ariko abanabo next nukongera. Yego no kubaho bombi nubwo ari ibisamba ariko bahuriye bagiye kwiba bose bagira ibyo bumvikana. Mpamya ko abashinwa nuko abantu batabizi abashinwa no batumye Robert Mugabe ava ku butegetsi. Nibo nabo bona muri iyi minsi batumye Zambia barayifite kuva igihe cya Edgar Lungu. Yego. Ku buryo kari agace nabo basa n'abamaze kugateraho amatakore ko mbivuga. Ku buryo byanga bikunda ahubwo buriya bihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo n'abango nibyo tutabonaga bibamo intambara z'amaproje politike ariko ubona nabyo zishobora kuhaduka cyane. Cyane ko buriya ikitwa Copper cyangwa se cuivre muri iyi minsi twabonye ko ari ikintu gikomeye niwe iri gukoreshwa cyane mu gukora cyane ibikoresho by'ikoranabuhanga. Iranium naho muri biriya bicira hari nubwo atari nyinshi cyane ariko hari amazahabu menshi muri za Botswana na za Namibia na Sierra Leone hirya. Yego. Ku buryo rero byanga bikunda dashaka kubona izindi ntambara zivuka kuko mu byo ubundi abanyamerika bakoresha ubundi banasahura neza mu bihe by'intambara ntabwo bakunda negotiation isanzwe kuko negotiation isanzwe babazi ko uri bubahende mutari bwumvikane ku uko babishaka. Dushobora kubona yindi mitwari yayongera kuzura umugara.
yego ariko twaranabonye ko nko muri Mozambique hadutse imvururu n'isaha zitararangira. nahoze mvugana n'abantu bari Maputo mu gitondo barimo bambwira bati ibintu bikomeje kurushaho kuzamba. Ubwo buriya ni hariya byatangire kwa ko hari gaze na petrol, ariko rushaka kumva byamanutse byagiye n'ahandi kubera nyine icyo kintu warubuze cy'umuhanda uri kubakwa, ubona nyine ugamije kuzasahura kariya gace, kuko ahantu hasahurwa hose hagomba gusigara hari destabilize, ariko hagacungwa inzira yonyine ibintu binyuramo. Cyane ko wenda ikindi nakongeraho nuko icyitwa Red Network Minerals cyari gisanzwe gikoreshwa, ubwo ndavuga ngo kuvana amabuye muri Kongo akanyura Goma, akazamuka akagezwa muri Juba, agakomeza hafi no ku nyanja itukura, ubwo ndavuga ubwo warenze kuri Somalia, yego agakomeza hamwe akajya muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, ubwo Dubai, andi agakomeza yerekeza mu Bushinwa. Bigaragara kari nkaho iranze ririmo ikibazo bitewe n'abahawutisi kunyuza rero hari amabuye hari nabyo birashoboka ko biri muri iyo ntuza cyane ko ntariho nta muntu ushaka kuba destabilize. Jire, sinzi niba hari ikintu wenda kindi twavuga ku ruzinduko rwa Biden mbere yuko tunyarukira kuri n'ingingo. navuga ni aje asoza manda, ariko nanone kuba yasuye Angola byanga bikunda bifite kinini bisobanuye cyane. Angola nk'igihugu twari dusanzwe tuzi ko ari Province muri ideology, ariko kikaba cyaramaze kurya robi kigahinduka kuva 2017 yatangira manda ye Lorenzo. Yego nibwo byatangiye guhinduka. Ubona ko rero byanga bikunda, ubwo nabango n'ibindi bihugu nibyo bitahewe n'ibititonda bikwinjireko. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika. Hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center, ikigo cyigisha tekinike cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board. Ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito. Twigisha umuntu ibirebana na tekinike y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer. Ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho. Abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho. Abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure, mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye, icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera. Nibo batanga akazi kubiza ahandi. Abatunzi imodoka nimutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe, ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze. Abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho, nimutugane tubagira inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha, nayo yituzanire tuyigusuzumire, tukubwira ubuzima bwayo, tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho nimutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga, kubera ko imodoka ni imashini yakozwe mu izamara igihe. Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara, kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe. Iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo, uyisubira nayo yabaye nshya, igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86
20-60-54. ya reka tuve kuri iyi ngingo ya Biden ku mugabane wa Afurika tunyarukire ku ntambara iri muri Syria. Iyi ntambara nabonye igihugu cy'Uburusiya cyaratabaye cyane umwambari wacyo Assad. Ivuze iki rero? Mbere na mbere bari abarwanyi bafashe umujyi wa Aleppo. Yego ntabwo barafata bose ariko yego n'abarwanyi iki? n'abarwanyi b'umutwe witwa Hayat al-Tahrir Sham. Akaba ari umutwe mbere witwaga Al-Qaeda Sunna ariko igice cya Syria. Yego bari abarwanyi si ubwa mbere bavutse kuko mu mwaka mu 2011 igihe hatangiraga Printemps Arabe ndumva muri Syria yaragize mu 2012 ubwo byatangiye cyane. Bari abarwanyi bari muri Iraq. Ni bamwe mu noneho baturwaga muri Iraq bari bakubiye muri cya kintu muri wa muswa warashinze igibita Islamic State. Noneho igihe ntambara muri Syria yatangiraga kuko navuye ko buri ibihugu by'Uburayi na Amerika bihora bikora ama projet gusenya ibigo ariko kuri bikoresha abantu bo babita ko ari abene igihugu baharanira demokarasi n'ibindi. Bari abantu babaye armed cyangwa se bahawe intwaro bavanwa muri Iraq bambuka umupaka wa Syria bajya kurwanya leta ya Bashar al-Assad. So bararwanye rero bigeze mu 2015 ngira ngo kuko nibwo ngira ngo inteko nshinga amategeko y'Uburusiya yitwa Duma imaze kwemeza umushinga wo gufasha Perezida Assad wari ku butegetsi. Bararwana ariko bigeze baratsindwa mu mujyi wa Aleppo mu 2016. Yego batsindwa na coalition y'ingabo z'Uburusiya iza Iraq, Iran nako zo muri RGC cyangwa se Quds Force ndetse na Hezbollah. Kongeraho abandi barwanye b'abakurudi. Barwanaga muri kiriya gice gisa naho gihana na Turkiya. Mu ntara mu gice gisa naho kijya kwegera intara ya Idlib. So icyo gihe rero kuva icyo gihe abarwanyi basa naho batuje n'intambara muri Syria irahagarara cyane ko ibice byinshi by'ibyaro n'imijyi yakomakomeye nyinshi yari isigaye igenzurwa na leta kugera hafi cya 80%. Yego usibye duce dusa naho tujya kwegera imipaka nk'aho hagenzurwa n'abakurude na hamwe naho babungabo nyine bari barasigaye nyine bari abarwanyi. So nukuvuga ngo rero nyuma yaho hajya budutero shuma ariko tudafite imbaraga ariko bigira noneho basa naho intambara ihosheje. Ariko nyuma yaho nanone bikaba byaratumye Urusiya zimwe mu ntwaro bwari bafite nyinshi bwarazigabanyije ndetse n'iza Hezbollah zirajyanwa kubera intambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Ari naho leta ya Israeli ifatanije ihaye amakuru leta ya Turkiya ko hari ahantu ari ku ruwari vide. Ari ahantu hashobora kwinjirirwa hatarinzwe cyane. Benshi rero muri bari abarwanyi hari abari baragiye gutorezwa muri Ukraine. Banarwanaga kuri front line ya Ukraine. Ndetse no mu bigaragara abonye ko muri drone bari gukoresha harimo za Drago za Ukraine. Yego. Bongeye kubura imirwano bigenze bite rero? Bongeye kubura imirwano nyuma yuko mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se intambara ya Israel na Hezbollah twabonaga itangiye kugenza make batangiye kuba ibintu by'agahenge. Nibwo bari abarwanyi bongeye kugaruka baturutse mu gice cya mu ntara ya Aleppo n'ubundi ariko nanone baza bitwaje intwaro nyinshi zakorewe muri Turkiya. Yego ari nabyo bigaragaza ubufasha bwa Turkiya kuri bari abarwanyi. So baje rero ubona bashaka kwigarurira umujyi wa Aleppo bari barakuyemo mu 2016 bakuyemo n'ingabo z'Abarusiya cyane ko urumva bari bazanye imbaraga zidasanzwe. Hari imbaraga nyinshi zari zarakuwe yasigaye wenda ibintu by'ubwirinzi bikeya ari nabyo byabahaye ntuzi icyo nakita nka advantage yo guhita bakomeza barwana begera imbere kugeza ubwo nyine leta ya Syria nayo itangiye gutabarwa n'inshuti zayo. Ibyo ntabwo bisobanuye ko Turkiya n'Uburusiya bashobora kwisanga mu ntambara bahanganyemo hariya muri Syria. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane nabonye na Maria Zakharova yabigarutseho.
mu ijambo rye cyane ko buriya wenda mu yindi mboni n'ubwo wenda abantu batari kubibona neza ndabona gufungura akse intambara kuri Syria bishobora kuba ari uburyo bwiza bwo guhunga igice cy'intambara iri kubera muri Ukraine nubwo nabonye ejo Olaf Scholz yari yagiye Kiev ajyanye amafaranga none bakaba dukoresha Turkiya mu kudestabiliza Syria none Vladimir Putin abe yatatanya nawe imbaraga kuko tubona yenda muri Ukraine bisa naho hari ukuntu bitari kugenda neza ku mbuga y'urugamba nabo babona uko bava muri Ukraine badasebye gusa igikomeye kirariya nuko coalition yantuza y'abantu barwana kuri Assad ni coalition wavuga ko ifite ukuntu itoroshye cyane kuko ni coalition irimo Urusiya nkuko nabivuze ikabamo Iran ikabamo na Hezbollah n'abakurudi abakurudi bafite inzika Turkiya yuko yabirukanye kandi kabirukana ku butaka bwahoze ari ubwabo bwakaswe ku ntara yabo ikomoka kuri Turkiya igice kimwe kindi kikajya kuri Syria na Iran na Iraq gusa ibyo bihugu by'ibindi byo bikaba rekonesa nk'abaturage Turkiya ikaba yarabanze kubarekonesa nk'abaturage yego ejo binyuze ku generali wabo ntibuka neza izina yaravuze ngo turi gukurikirana ibintu byose ko biri kugenda umunota ku munota n'isaha ku isaha kandi twiteguye kurwanira igihugu cyacu cya Syria kugera ku wanyuma yego ya Jire hagati ariko perezida wa Iran Pezeshkian na Putin na Assad nabo bagiranye ibiganiro kuri telefone yego ibiganiro byabo byagarutse kuki urumva nukohereza ubutumwa bw'ihumure ariko nukohereza kuri Masoud Pezeshkian perezida wa Iran yego mu byo yavuganye na Assad harimo kumwereka ko bari kumwe ndetse no ko biteguye kumufasha ikindi gikomeye nuko nka ejo nibwo narimo ndeba nubwo hari indege bari bloqué ariko cyane babwiye ko ibirindiro bya IRGs biri muri Syria mu byo nabonye bari gukora harimo gukora ntuzi icyo nakita nka rally cyangwa se campaign yo gushaka abarwanyi benshi bo n'abakurudi bo gufatanya na leta ya Syria mu kwirukana ziriya nyeshyamba icyo nabonye ngo ni civil defense yego niyo faze babanje gukora ikindi nuko nka Hezbollah hari abarwanyi bayo bamaze kugera muri Syria ejo nabonaga umuhagarariye ubutasi bwa Israel yari kwivuga avuga ko ari nayo mpamvu bemera ngo kuba bashobora gushyigikira bari abarwanyi kugira ngo bafashe kujya gukorwanyiriza Hezbollah iri hariya bivuze rero ko iyi ntambara ishobora guhuriramo ibindi bikomerezwa noneho ya Ukraine n'Uburusiya tukaba tuyibagiwe ibyo birashoboka cyane kuko gutakaza Syria muri espace geopolitique byabisobanuye gutsindwa ku Burusiya nibutsa abantu ko Syria yakoronijwe n'Ubufaransa ariko Uburusiya buza kurusha Ubufaransa ijambo kuri Syria yego ni Syria ifite gaz ikagira na peteroli kuba rero uko yibasiwe kuriya n'abari abarwanyi bariwe na Mohammed Jabal no kuvuga ngo ni skandal ishobora gutuma ahubwo Uburusiya na Turkiya nk'igihugu cyakoreshejwe kiri gukoreshwa nk'umwagenti wo kugira ngo basenye Syria bashobora kujya mu mitsi ntabwo wenda bashobora kurwana direct kuko Turkiya ni membre ya OTAN ariko nanone Uburusiya bushobora gushyigikira abakurude kandi izo mbaraga barazifite kandi abakurude n'abarwanyi bazonze leta n'abarwanyi cyane muri kariya gace birazwi kuko buri gice kinini kiba muri Iran ikindi kikaba muri Syria ndetse na Iraq abo muri Turkiya birukanye mu 2013 gutyo na kane intambara isa naho irimo kurangira ibasunikira kujya ku ruhande rwa Syria kandi abantu bamaze igihe kinini barwanira intara yabo nyine yakataguye ikajyanwa n'ibyo bihugu yego izi ndege za Putin hari icyo ziri kugeraho mu bijyanye no kongera kwisubiza ibice by'umujyi wa Aleppo ziranye ishyamba zari zimaze kwigarurira urumva indege ni ikintu gikomeye cyane mu ntambara dukurikije aho tubona ibintu bimaze kugera ndetse no kw'intambara zo muri iki kinyejana zirwanywa cyane ko nubwo wenda turimo kubona bava k'inyeshyamba ziri kwa advancinga mu kanya nabonaga babakoze bagezaho hitwa Hama bari kurwana
navuga ko n'ubundi indege nizo zari zabatsinze mu 2016 ariko zibatsindana n'isire n'ibiki byose ku buryo mbona gukoresha indege n'ubundi uburyo nakiza gukoresha uburyo nakita ko buri brick cyangwa se combined fire ari nacyo kintu cyonyine gisigaye hariya no kuvuga ngo no gukoresha technique nka zimwe za mu general w'Urusiya bita Surovikin ndabona boje iriya ntara mu 2016 yaranahazamukiye icyo gihe yaramenyekanye cyane yego so no kuvuga ngo rero indege zirabasunika cyane kuko buri indege ni ikintu gikomeye indege ni ibishobora kurasa ku murambararo munini hasi ku butaka ku buryo kuvuga ngo nta mumaro byaba ari kwibeshya cyane yego Jire reka dusoreze hasi nzi niba wenda hari icyo wakongeraho dusoza mu bindi nuko nabonye nka perezida wa Turkiya yasabye leta ya Syria ko yakumvikana n'u Rwanda ariko biriya nyine barabizi ko ari umugambanyi nawe yanze kumvikana n'abakuru de kandi ari abaturage b'igihugu cye bisanze ku gihugu cye nta rundi rurimi yagombaga kuvuga nyine bijyanye na position ahagazeho kuri kiriya kibazo. Ese Assad waravuga iki? Assad nta kintu aravuga ariko Assad ni umuntu ugira amagambo make ndetse bigeze banamubaza igihe kimwe bati na abanyasiriya ko bakumene nayo kwagiye kujya kuva ku butegetsi bati ngiye ntabwo ndi kurwana ntabwo abanyasiriya abantu banya ntibanyanga nta nicyo mpfa nabo ngewe Amerika nishaka kunyica. Ariko nawe umuryango w'aba Assad ushinjwa gufata bugwate igihugu cya Syria ngira ngo rabizi ko yasimbuye se ku butegetsi. Ntabwo ariko bimeze. Buriya ubuse wavuga ngo Benjamin Netanyahu amaze igihe kingana iki ku butegetsi ubwo yashimuze ubutegetsi bwa Israel. Hari ugusimburana kw'imiryango ku butegetsi hari no kubufata ukaburambararaho nka mushuti wawe muri Eritrea. No. Ari ikintu muri abantu bamaze gutora ariko yubona kitari cyo. Kuki batavuga baraba muri Saudiya se? Mama bamaranye ubutegetsi gihe kingana gute ariko kuba kari wapupe bari none bashobora kubavuga. Ikindi kandi nkeka ko kimwe mu bintu byatumye Assad abanyasiriya bemera kaza ku butegetsi nyuma y'urupfu rwa se nuko se yakoreye neza abanyasiriya. Ari nayo mpamvu kimwe mu bintu yakoze kibi cyabarakaje nuko yasize yabambaye amasoko ndetse n'ibirombe bya zabona gaze byamburira kompanyi ya Total y'Abafaransa. Yego. Urumva ari Total ibigajyana na bigajya kagabana na Amerika burya ntibisigana. Kuva icyo gihe rero navuga ko bamuririye Karungu ariko nawe bamuririye Karungu yaramaze gushaka inshuti nyanshuti kako mbivuga ku buryo kuvuga ngo barambaraye ku butegetsi nta iyo n'ubundi Amerika mutumvikanye ibyo bintu bigushyiraho byo ni ibintu bisanzwe sibyo. Twagiye tubona abantu bagishyikira bakamara imyaka irenga ingahe ku buyobozi bwabo sibyo kandi itabavuga batakumvikana gatoya. Kandi ikindi kintu gikomeye burayenda n'abantu batazi Assad avuka mu muryango w'Abarawi. Yego. Ni umwe mu muryango y'Abasilamu ariko mu bwoko bw'Abashia ni nabakiya cyane ugereranije muri Syria. Wera icyo abantu bitwaza ngo abantu ni majority cyane ni minority. So kuba rero ari umuntu wari abashe guhastability igihugu akakiyobora Syria mbere y'uko ijya mu ntambara yari mu bihugu bifite abaturage babayeho neza no kurutana biriya bihugu bimwe na bimwe by'i Burayi twita ko bibarizwa muri Union Européenne. Ariko kuvuga ngo bashimuse ubutegetsi uko mibona cyane ko buriya usibye no kuvuga ngo barabushimuse iyo mpamye ko ataza kuba intambara n'urugero Syria igomba ko ari imeze yashobora gusimburwa mu matora cyangwa se akajya mu matora n'abana agasinda cyangwa agatsindwa. Ariko deje umuntu aba ngo washimuse ubutegetsi igihugu cyaje gitejemo intambara gusa amatora azabate. So ni ibintu rero bisa naho bigoye. Nacyo cyo gushimuta ubutegetsi cyo ni benshi babushimusa ariko kwa ari inshuti zabo ntabwo bashobora kubavugaho. Jire reka dusoreza aha. Yego. Ndagushimiye cyane nkwifurize kugira umunsi mwiza. Urakoze ndagushimiye. Yego. Twibutse abadukurikiye ko umujyi wa Aleppo niwo mujyi wa kabiri inyuma y'umurwa mukuru Damascus mu gihugu cya Syria akaba ari umujyi nanone ukomeye cyane mu bijyanye n'ubucuruzi. Naha rero dusoreje ikiganiro cyacu twagarukaga ku ruzinduko rwa Joe Biden mu gihugu cya Angola, uruzinduko rwa mbere akoreye ku mugabane wa Afurika kuva yajya ku butegetsi. Joe Biden uri gusoza manda ye
agomba gusimburwa na Donald Trump. Hanyuma nubwo wenda tutabigarutseho gato, ariko Donald Trump ugiye kujyana ku butegetsi n'uramuherwe mwabonye Elon Musk, nibo bantu bitezwe hano muri Afurika mu bijyanye no kwiba no gucukura no kujyana umutungo bijyanye n'imishinga migari ya Elon Musk muri kiriya kigo cye nyine gikora ibintu by'ibyogajuru n'ibindi byogoga kirere. Hanyuma tunababwire kandi ko iyi ntambara y'Uburusiya na Syria na Iraq muri Syria tuzakomeza kugenda tuyigarukaho uko amakuru azajya agenda ahindagurika. Nyene Jean Dodier Kanijabo, nshimiye cyane mwebwe mwari mudukurikiye, nshimire kandi mugenzi wanjye Jules Nkusi, mbifurize kugira umunsi mwiza no gukomeza kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho.